ukuthi usakhulukutela amadoda scout umfaka amasoka ngiqhama khona phansi le matatele esigodini sakwaDidla ngiqhama khona isilwane esibovu esigqume sahlala khona phezulu kwesibiza moya wagxoma uma wagijima wabikela ubaba wagxoma ubaba wathatha isagila sakhe wagiya wathi ngizele ngoba ngizele indodana yimini uscout bafowethu lo irambo umbeso sika macala babini bafowethu ngajabula kakhulu mangakuse kuthiwe wonke umuntu uyayizwa lento eziwa umfowethu njengoba ebhalile la phezulu ngoba ngiyacabanga ukuthi njengoba ebhale ngalendlela abhale ngayo ubhale naye ngoba ezinto ebeke izwa ngaphakathi na ebeke ize engomeni za scout bafowethu yena uscout lo mfoko amasoka ngiyatholakala online noma ngabe ungena kubo bafowethu ngiyacela ungene usesho scout ningakhohlwa nganza kwethu ukuya ku YouTube manifika ku YouTube ningayithola zonke ingoma ningakhohlwa ukusubscribe nganza kwethu ngiyayicelela kakhulu nakubahleli bemicimbi nganza kwethu ngiyatholakala noma ngabe ungena kuphi bafowethu yimini uscout lo ngiyabonga kakhulu nganza kwethu